Pozdrav svima i dobrodošli na prvu recenziju na kanalu. Ukoliko ste novi, ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal jer u narednom periodu radit ćemo još dosta recenzija. Danas ćemo baciti pogled na jedan manje poznat brand koji dolazi iz Kine, koji svojom pristupačnom cenom ostavlja jako dobar utisak. U pitanju je mehanička tastatura proizvođača MeToo, model Z56. MeToo Z56 predstavlja sasvim novo iskustvo u nižoj klasi mehaničkih tastatura. Bez obzira na svoju veličinu, dizajneri ovog uređaja su se potrudili da ne izostave numerički deo, već su ga izmestili i zbog toga svaka pohvala. Posebno što oduševljava na ovoj tastaturi je Caps Lock taster koji svetli dok je uključen, dok ukoliko nije u upotrebi stoji bez osvetljenja. Na ovaj način sigurno nećete pogriješiti prilikom kucanja. Pozadi imate nožice koje možete koristiti da malo uzdignete samu tastaturu. Kabel je dugačak 1,5 metar, obložen je tkaninom, što je svakako za pohvalu za cenovni rang ovog uređaja. Boje su u mraku jarke i jasno osvetljavaju svaki taster. Šta više, lepo izgledaju u mraku i na dnevnom, ali sobnom svetlu. Jačinu svetla moguće je podešavati dodatno. Za novac koji je uložen u Z56 definitivno se isplati u svakom pogledu. Bez obzira da li ste gamer ili ovu vrstu tastature želite da koristite u kancelariji, svaka preporuka je da je nabavite. Izuzetno je manja i zgodna ukoliko u svojoj okolini nemate previše prostora ili imate manji stol. Ovo prvenstveno važi za gamere koji vole da koriste tastature bez numeričkog dela, iako ga ova tastatura posjeduje. Što se mehanizma tiče, u pitanju je plavi switch koji ima dobro prepoznatljiv zvuk. Izrada same tastature je osjetljivo ispod najpopularnijih brendova, ali u svojoj klasi definitivno se ističe bez razmišljanja. 89 tastera je raspoloživo i lepo složeno u kućištu koje je primetno manje od bilo koje standardne mehaničke tastature. Ono što će mnogi zanimati jeste RGB osvjetljenje. Iako je prisutno na ovoj tastaturi, svjetlo se ne može mijenjati, to jest ne postoji mogućnost manipulisanja bojama. Jedino što možete da uradite po tom pitanju jeste da uz pomoć komand tastera mijenjate stil osvjetljenja. U ponudi imate dosta lijepih stilova, ali definitivno je najbolje kada svjetlo držite upaljeno bez nekih specijalnih efekata. Pored svjetlosnih efekata, moguće je i customizovati pojedine tastere ukoliko ste gamer. Utisak koji ostavlja MeToo Z56 zaista je odličan. Od svih tastatura koje se mogu naći u cenovnom rangu između 30 i 40 evra, ova je bez razmišljanja pobjedila u svakom smislu. U ovom proizvodu dobit ćete bukvalno sve, samo u manjem pakovanju. Iako MeToo nije nešto previše zastupljen na našem tržištu, ovaj model je nešto što ne treba da zaobiđete ukoliko želite mehaničku tastaturu po nižoj cijeni. I za kraj, može se reći da ova tastatura nema ama baš nijednu manu. Jeftina je, ima više namena, osvjetljenje u boji,
mnoštvo efekata, customizacija od tastera ukoliko se bavite gamingom, izrađena je od kvalitetnijeg materijala u odnosu na svoju konkurenciju pri nekom manjem cenovnom rangu, zato topla preporuka je da nabavite ovaj model ukoliko imate priliku za to. Nadam se da vam se svidjela recenzija, ukoliko jeste kliknite like, ukoliko imate neka pitanja, sugestije, slobodno komentarišite. I naravno, ukoliko ste novi podržite kanal tako što ćete se subscribe-ovati. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!